Sasunan medal palung ratu. Ontian karnge ramia mari kanang sawanik medal. Wah, iki biang cokor dewa. Adi cara sun gokok. Atah. Gokok, sing cara sun gokok. Cara saking dia yati kiano tamiu ini. Iki saking jagat Kediri raja. Gusti Priano Patih Madri ya ratu. Nggih. Gusti Patih Madri ya ratu. Oh iya. Wong senang ning ulon rejang totanan wane. Paksi semak pangupaten di tiang ratu. Wah, umpaman ora kriyana Madri pamulih sembah telawanian. Anyi tidak ngojah bahwa si desa suona. Nah paman Patih Madri coba keterima sembah paman. Anyi tidak. Engal kalau karyo cek pasti penyedap. Saya waktu tidak. Wah, umpaman ora kriyana Madri. Lilo ritual sirwalunate kita sida parek ing kene. Aini Gusti Patih ledang sayuwakti kayu nidone duane palung Gusti sampun sida rawuh mriki kejantan dira. Men apa ana Kang Swija karya? Apa ana Kang Pinereden tu? Lah enak padu matur lawan sirwaluna. Angin wenten karya napi palung Gusti rawuh mriki. Goje tawang nene kal penyekam Sayuwakti. Sing kingani ke Sri Waluna Tenggira. Luwir ma bener kadi pengarti ke kingani. Yaya Teki Madri datang ini rahat peperaya anu kang winucara. Di tiang rauh mriki mulya wonten tios duaning wenten sane makuat pisan munur pengandikan itu Sang Prabu. Mangga di tiang rauh kangil mriki ring anjem yang sinten. Sri Narendra Prabu Erlangga. Anu teu Yaya Teki rakriyana Madri. Angawoi kanan sewala patra katuba lawan kingani ke. Itu Sang Prabu ring Kediri raja. Mopi coba sering sekian titiang. Mangga titiang makdo sewala patra kado. Palung yang sinten. Cerakela. Tidak sira Sang Prabu li kragriyana patra. Betul. Mabu surat. Sewala patra. Inggih. Nawang sisi tapi nika penyekam. Kenyam. Yaya Teki kang sewala patra. Kenapa dari Sewala patra kado palung yang sinten. Indo yang mangkin wajib mumpung wenten ring ajeng indo yang. Api sing wacien meme nak betawang asan. Cuwira pidan dok budal ide Sang Prabu lidira nunas galah kalau ngalih padewasan utama. Inggih. Ayang karya pengambil ingatan. Inggih. Gayot masih Inggih. Sampun. Tapi nika gayot Mas. Tapi Angan munut tidak. Tapi nih kok. Apa betul nih kok? Magayot cocok. tunggu sebentar. Nih Dino Pinanggal pasti ke dini. Nah. Termasuk resepsi nih kok.
resepsinya kapan dan siapa bikin masakannya. Urus sentuh lah. Ini di tiang itu. Jadi Aing itu ya. sila ramai memepi peraya nurik sek daging ikan nang sualu patre. Aman ke walau ante ka kena paman. Ayang tu ingat Tukang payas Pak tau. mereka sirwalu nate. Anu reksa ang wacem daging ikan nang sualu patre. Om Swastiastu. Swastiastu Om. Swastiastu. Bersama kena belum mak ke pemuluhan di kanan kiri sadinane mantu pengaturakan witning swallow patre semua itu piparaya No. mapan ikan ratu dan keunang aman canai kanang dudu ikene yang tan mangkana pejah gitu di tangan sirwalunat. Gusti Patih Madri nge yang tanpa lungo Gusti dados dokter iki cepadang Gusti. Bi, Aing itu siang. Kumadia. Hei. Walu nato tu kita. Walu nato nyai. Yang tan kumengat gaten ulun pinaka duta. Meh sampun basmi botai kana wis mantep. Yen sing mulo inget tane Gusti Patih Madri dadi duta di mai meh ceng cukup. Siap. Mana? Siang ada apa? Jangan. Aku materi beberaya kawati angarepana kita. Pet. ini Aing itu tiang ratu. bangsing pocol nyirarung pinako anel-anel memena. Salah meme pinako ratu neng liang bakal ngematiang jelmo pecih ukut kene. Gua pelajaran nih bang meme peragat jelmo neger sih. Itu pedalam ngematiang gitu nih peragat. Aduh, kasihan dah diriku. Jangan kena sirah kena mati. Gelar kena gelap matilah. Aing ini ratu yang tadi pun sampun sumenio palunge ratu. Bang yang tiang sambil manggil larung. Matiang lemon-lemonnya. Nah, Ilmu gaten pocong. lawan kile kadi kita. Cek pocong. Sekarang ada. Bos dia boleh dah ke Selangor. Nacak. Lo. Eh, Dah. Sini boleh. Gusti Patih Madri. Yang sayuwati Gusti. Mau iseso neng di Gusti Patih Bani. Nek larung lawan sisian itu walu ngira. Cek makanya. Neng di Bani ha. Niki kan Gusti banyak gendut cek dia. Acak. Yang saja Gusti Wanet. Neng dua neng aja sao li. Ini dia jauh. Ya, cek. Ya. Dah. Nyala wake nglawan pesing ngelah tulang sing ngelah isi. Misi tulang gede misi, tulang gede misi. Nih tulang gede nih. Madri. Jani mau lawan. Nah, ayo kita mati. Aku bisa. Coba nih Ini supaya dia paling yang kita paling tegang. Tengok mana yang paling tegang. Pengelik Ya, kata kan jauh. Tonton Jani. Ayo nanti variatif cerangga. Tonton. Nah. Sila larung nggak temahan vaksin. Tuh, lu larung kan dia vaksin. Kembar. Boleh ya? Foto di puncak. Mai. Jadi bentar. Kowe kau saya bisa satu Wah, dia orang tu. Tuh. Tuh.
jenik keras begini dah. Oh, di hot mana? Hei, Belum aja. mati jadi buat adang. Oh, siapa ni yang mereka? Sana mereka. Kado. Larung kalang kata. Atamahan paksi raja yayan. Larang ni. Bataknya macam mana ni kita Islam yang batas ni Islam. Ni. Pulau Islam ni awak ada ni. Enak tumurun kalang kata. Tuan. Gimana? Kata yang kita dapat sini. Nah, jani subur sanang. Larang saya ni mati. Ah, awak. Pernah po, ni pasti di toko rawa jemaah ni. Pernah hilang koper na. Okey dah. Yo balik. Yo balik. Jo. Macam ni ke mana cek kau ngaji? Kawasan. Po, Kene kewala kawi sayan tu. amone ke kebisaannya. Batak tadi kita sepetengan. Dinaka sino larung. Sisio mahu tamu sino baskem walu nanti kira. Karena sileh po yo. Alo masteran kita selompat saja mah. Marah mone. Kawi saya ni mone kuni. Aku ada di sisian walau nadeng ni paling aeng dah. Ulun tu kinon merangkai ama apa kaya tu kemana? Cakuro ni tu dia main. Gusti, sampun nang riki push up Gusti. Sik. Jodoh tu matanya. Penyingaan dade. Benar pokalah kena susah abo. Terus susah engkel. Lengkang-lengkong. Kres blok itu. Gusti. Kuning ayah kape ni gerakan dan itu. Berubah dari Gusti Pateh dari si muda dari gua hantu. Alon-alon Gusti. Men Gusti kawan aduh. Kuning ayah kape ni gerakan dan itu.